Чуваш радиоратор шагансем куш ябық кураган аджасен шкулінче хынара бөлшеш. Весем вренегенсене кученешсен парнелереш шанбеке кулен ешпе, тада итлегенсене кетеген шенеліксенбе балаштарчеш. Республикари кызыклы булымзембе кыжех шене радио хумеземшинче балашма буля. Кыларымзене Вести ФМ станцибе тоғыр ғынзакырда билік мегагерц диапазонра итлемеле. Вести ФМ шылжывре чусумлы радиостанцизенчен біре. Она утмалыдла хуларадытма булат. Пирен республикара шубашкарда, шене шубашкарда тада деп хулашивы гынчы районзенче. Наразу ихинчен эфирда республикари хыбарзембеде балашма буля. Пириншнику чинахта лайық булым, пирин шүлі жайра ішлемелі булат, мәншіндесесін Вести ФМ выл шавдере білдерішлі радиостанция, оның информация, аналитика, шавынбекке бұрнеде шуғышлаттараган, пұшырғандараган ұйдузымбе қадырлене түрі эфирді ғыларымзем нумай, пиринвзен шүлі жайне тұтса бұрас булат. Улжынызем тада булашы. Шыргуне ФМ хумзембе маяк, шула вара радио России каларымзене итлеме май буля. Шинеліксембе палаштарныбе бірлех, хыназем ачызене кульенки өчіпірге галза бажыш. Вол шутра компаниян зачебе балаштардыш. Чыгытырка пончыру адрес по теле, тада радио каларымзене тюре эфирла курма, тада итлеме булать. Шавынбеге хунда пуян архиву пранать. Цель булыра ачызем урымах точка роста передачи бакы закланчыш. Она ядарлаза улда вуниги жулдызем вали ергеленя. Но майже унда худшынма кымыл булныне білдердіш. Журналисты жібет пленрех палашма вренекензене радио журтне ехравларыш. Юлашкенже нежезене кученешсембе завындардыш, теттезем барнелерыш. Чевашен Галарамвали Вероника Павлова, Екатерина Храмкина, Виктор Степанов, Игорь Ульянов.